Hari ubwo tujya tubona cyangwa tukumva ijambo intambara twakenshi tugatekereza ko ari ikintu cyoroshye, kubera ko abenshi bumva ko intambara ari igikorwa gikorwa n'umuntu uhanganye n'undi. Yego nibyo, icyo nakubwira ni uko intambara z'ubu zitandukanye n'intambara za kera zakorwaga n'abasogokuruza bacu, kubera ko muri icyo gihe hakoreshwaga imyambi nk'intwari ikomeye muri icyo gihe, kandi ntabwo yaraswaga mu birometero bya kure. Ubu byashoboka ko hari abacyitiranya intambara y'icyo gihe n'iy'ubu. Muri kino gihe biragoye ko intambara twari dusanzwe tuzi muri Afurika uwayibonye yakongera kuyita intambara agereranyije n'intambara ari kubona nyuma y'ubukoloni. Muri iki gihe usanga hari intambara dukunze kumva nk'intambara ishyamiranyije Uburusiya na Ukraine, M23 na RDC n'izindi nyinshi dukunze kumva ngo tuzigereranye n'izo za kera. Ubu iyo igihugu cyemeje gutera ikindi akenshi kigisiga iheruheru kubera gukoresha intwaro zigezweho abenshi bakunze kwita iza kizungu. Uretse n'ibyo, muri iki gihe za ndege abantu bakuriye kuzigendamo, kuzitemberamo, ubu nizo zahindutse iz'intambara, ku buryo nta ndege yemerewe guca mu kirere cy'ikindi gihugu itabiherewe uburenganzira. Aha uhita wibaza niba kera indege zigikorwa ibi byo kugura ikirere byari biriho. Kera indege yashoboraga kugenda ikagera aho ishaka nta bwoba bwo gutekereza kugura ikirere. Ikindi kandi intambara iki gihe isigaye yitwa ko ari intambara ikomeye ipimiye mu bikoresho ikoresha, ubwo ndavuga imbunda, indege z'intambara n'intego yayo. Aha uhita wibaza niba muri Afurika ho hamaze kugera ikoranabuhanga ku buryo basigaye bakoresha indege mu ntambara. Niyo mpamvu uyu munsi mu kiganiro cyacu tugiye kukugezaho top 10 indege 10 za mbere zikoreshwa ku mugabane wa Afurika mu kugaba ibitero bikomeye. Njye nitwa Justin Mind Harerimana, mbahaye ikaze mu kiganiro. Afurika n'umugabane uhura n'ibibazo byinshi by'umutekano nk'intambara hagati y'abaturage, inyeshyamba, iterabwoba, ubujura n'amakimbirane ku mipaka. Ibihugu byinshi bya Afurika bishora imari mu gushaka no kuvugurura za kajugujugu zo kugaba ibitero kugira ngo byongere ingufu zo mu kirere ndetse n'ubushobozi bwo kurwana. Zimwe muri kajugujugu z'ibitero zikoreshwa n'ingabo zirwanira mu kirere nyafurika zitumizwa mu mahanga. Akenshi abantu benshi bibaza niba muri Afurika ho hatari hagira ubushobozi bwo kuba bakwikorera indege. Dore kajugujugu 10 za mbere zo kugaba ibitero zikoreshwa muri Afurika. Ku mwanya wa mbere turasanga AH-64 Apache. AH-64 Apache ni kajugujugu ya moteri ebyiri yakozwe na sosiyete y'Abanyamerika Boeing mu myaka y'1980. Apache niyo kajugujugu iteye imbere kandi ikoreshwa cyane ku isi, aho ikoreshwa n'imitwe irenga 2000 y'ingabo mu bihugu 16. Apache kandi ifite moteri y'ibanze y'imihoro 4 n'indi moteri y'imihoro 4 y'inyuma ku murizo wayo. Apache ni indege igira umwanya w'umupiloti n'ahicara umuntu ukoresha imbunda. Ishobora kugira imbunda ya Canon ndetse na cockpit ya tandem ya pilote n'uwitwaje imbunda hamwe na tarete yasizwemo umusaya ku birwanisho. Apache ishobora kuba yitwaje imbunda ya 30 mm Calibre ndetse na mizile 16 AGM-114 Hellfire cyangwa mizile zisenya ibifaru za Spike cyangwa mizile enye za AM-92 Stinger cyangwa AIM-9 Sidewinder na mizile ziraswa mu mirwano yo mu kirere cyangwa roketi 76 za Hydra 70 cyangwa CRV-7. Apache ikoreshwa na Maroc na Misiri muri Afurika. Maroc yatumije 24 muri 2019, naho Misiri yatumije 46 muri 2018. Nanone kandi mu Gushyingo 2018 Misiri yasabye ko yagurishwa Apache 10 zo mu bwoko bwa AH-64E kuri miliyari imwe y'amadolari. Ku mwanya wa kabiri turasanga indege ya AK-52 Alligator. AK-52 Alligator ni kajugujugu yo kugaba ibitero ya moteri ebyiri yakozwe na sosiyete yo mu Burusiya Kamovu mu myaka za 90. Alligator ni kajugujugu ya Coazir Loto, bivuze ko ibitero tore ebyiri nyamukuru, aho imihoro yazo yikaraga igerekeranye mu byerekezo bibiri bitandukanye bikarushaho kuyiha umuvuduko mwinshi. Alligator ishobora kuba yitwaje imbunda ya MM-30 cyangwa mizile 12 za VKR cyangwa attack zirasa ibifaru
cyangwa mizire enye za Eagle cyangwa L-73 ziraswa mu mirwano yo mu kirere, cyangwa rokete 80 mm cyangwa 112 mm. Alligator ikoreshwa na Misiri muri Afurika, yatumije 46 muri 2015. Biteganyijwe ko Alligator izazamura ubushobozi bw'ingabo zirwanira mu kirere za Misiri mu bijyanye n'intambara yo kurwanya ibifaru n'izindi kajugujugu ndetse no gushakisha amakuru y'intambara za elegitoronike. Ku mwanya wa gatatu mu ndege zikoreshwa mu ntambara muri Afurika turasanga Mi-28 Havoc. Mi-28 Havoc ni kajugujugu ya moteri ebyiri yakozwe na sosiyete y'Abasoviet MIR mu myaka y'1980. Havoc ni kajugujugu yagenewe kugaba ibitero, ishobora gukora mu bihe byose ndetse nijoro n'amanywa. Havoc kandi ishobora kuba yitwaje imbunda ya MM30 cyangwa AT9 Attack 16 na mizire za AT6 zirasa ibifaru cyangwa mizire enye za Eagle cyangwa L-7 ziraswa mu mirwano yo mu kirere, cyangwa rokete 80 mm n'112 mm. Havoc ikoreshwa na Algeria na Uganda muri Afurika. Algeria yatumije 42 muri 2014, naho Uganda itumiza 3 muri 2020. Biteganyijwe ko Havoc izazamura ubushobozi bw'ingabo zirwanira mu kirere za Algeria na Uganda mu bijyanye n'intambara zirimo ibifaru cyangwa mu guhangana na kajugujugu z'abanzi. Ku mwanya wa kane mu ndege z'intambara zikoreshwa muri Afurika turasanga T-129 Attack. T-129 Attack ni kajugujugu ya moteri ebyiri yakozwe na sosiyete yo muri Turukiya TAI muri 2010. Attack ni ubundi bwoko bwa Gusta A129 Mangusta, ariyo kajugujugu ya mbere y'ibitero yateguwe kandi ikorerwa mu Burayi. Attack ifite moteri nyamukuru y'imihoro 5 hamwe na moteri y'inyuma y'imihoro 2, itanga imikorere ihanitse no kwihuta. Attack ishobora kuba yitwaje imbunda MM20 cyangwa mizire 8 za UMTAS zirasa ibifaru cyangwa izo mu bwoko bwa AGM-114 Hellfire, cyangwa ibisasu bya rokete 12 bya CIRIT cyangwa Hydra 17, cyangwa mizire enye za Stinger cyangwa iza Mistoro. Attack ikoreshwa na Nigeria gusa muri Afurika. Nigeria yatumije 6 muri 2019 mu rwego rwo guhangana n'iterabwoba. Ku mwanya wa gatanu mu ndege zikoreshwa muri Afurika turasanga AH-1 Cobra, cyangwa izwi ku rindi zina rya AH-1Z Viper. AH-1 Cobra ni kajugujugu ya moteri ebyiri yakozwe na sosiyete y'Abanyamerika mu mwaka wa 2000. Viper ni verisiyo ya AH-1W Super Cobra yongerewemo ubushobozi ishingiye kuri AH-1 Cobra. Iyi ni kajugujugu ya mbere igenewe kugaba ibitero yabayeho ku isi. Viper ibiriho imbunda MM20 ikitwaza mizire 16 za AGM-114 Hellfire cyangwa roketi 16 za APKWS-2 cyangwa mizire enye za AIM-9 Sidewinder cyangwa AIM-120 MRAAM zikoreshwa mu guhangana n'izindi kajugujugu mu kirere. Viper ikoreshwa na Nigeria muri Afurika, yatumije 24 muri 2019, mu gihe Super Cobra ikoreshwa na Kenya. Ku mwanya wa gatandatu mu ndege zikoreshwa muri Afurika turasanga Loivenk. Ni kajugujugu ya moteri imwe yakozwe na sosiyete yo muri Afurika y'Epfo DNR mu myaka ya za 90. Loivenk niyo kajugujugu yo kugaba ibitero ya mbere kandi rukumbi yakorewe muri Afurika. Loivenk ishingiye kuri AA Lo Spatiale SA 330 Puma.
Iyi ni kajugujugu yo gutwara abantu. Loivenke iba yitwaje imbunda ya MM20 cyangwa mizire 8 za AGM-114, mizire zirasa ibifaru cyangwa mizire enye za Mistral cyangwa FIM-92 Stringer zikoreshwa mu kirere, cyangwa imbunda zirasa rokete 70 mm cyangwa 68 mm. Loivenke ikoreshwa na Afurika y'Epfo. Muri Afurika yaguze 12 mu cya 1999. Loivenke yakoreshejwe mu bikorwa byo kubungabunga amahoro no kurwana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho yerekanye ko imikorere yayo yizewe. Ku mwanya wa 7 turasanga Mi-24, ikaba nanone yitwa SANTI-5 Hinder. Mi-24 cyangwa SANTI-5 Hinder ni kajugujugu y'ibitero yakozwe na sosiyete y'Abasoviyete MIR mu myaka y'icya 1970. Ni kajugujugu idasanzwe ikoreshwa mu bwikorezi no mu kugaba ibitero. Hinder iba yitwaje imbunda ya 127 mm cyangwa imbunda ya SANTI-MM cyangwa mizire 8 za A6 Spyro cyangwa AT9 Attacker zirasa ibifaru, cyangwa mizire enye za L60 cyangwa Igra mizire ziraswa mu kirere, cyangwa rokete 57 mm cyangwa 80 mm. Mi-24 ikoreshwa n'ibihugu byinshi bya Afurika nka Nigeria, Angola, Burkina Faso, Chad, Misiri, Ethiopia, Cote d'Ivoire, Libya, Mali, Nigeria, Sudan, Senegal, Togo, Uganda na Zimbabwe. Ku mwanya wa 8 mu ndege z'intambara zikoreshwa muri Afurika turasanga MIRMI-17 Multirole Helicopter. MIRMI-17 ni kajugujugu itwara abantu ndetse ikoreshwa no kugaba ibitero. Iyi yakozwe na sosiyete y'Abasoviyete MIR mu myaka y'icya 1970. MI-17 ikomoka kuri MI-8, imwe muri kajugujugu zikoreshwa cyane ku isi. MI-17 ifite moteri y'imihoro 5 n'indi y'imihoro 3 ku murizo wayo. Ibi nibyo biha imikorere myiza kandi yizewe. MI-17 ishobora gutwara abagenzi bagera kuri 24, urutanda rw'abarwayi 12 cyangwa kwikorera ibiri 4,000 by'imizigo. MI-17 ishobora kujyaho imbunda ya 127 mm machine gun cyangwa 24 mm cannons cyangwa mizire enye za Shtomov cyangwa Attacker zirasa ibifaru, tutibagiwe mizire enye za Igra cyangwa L60 ziraswa mu mirwano yo mu kirere, ndetse na roketi 80 mm na 122 mm. Mi-17 ikoreshwa n'ibihugu byinshi bya Afurika nka Nigeria, Angola, Burkina Faso, Benin, Cameroon, Chad, Congo, Guinea Equatoria, Ethiopia, Ghana, Guinea, Mali, Kenya, Mozambique, Niger, Nigeria, u Rwanda, Sudan, Togo, Tanzania, Uganda na Zimbabwe. Mi-17 yakoreshejwe mu bikorwa bitandukanye nko gutwara, gukubita, medevas, gushakisha no gutabara, ndetse no gufasha umuriro. Ku mwanya wa 9 mu ndege z'intambara zikoreshwa muri Afurika turasanga MD Helicopter. MD Helicopter cyangwa MD 500 SANTI-F Chayus Warrior Plus. Iyi kajugujugu ya MD Helicopter ni kajugujugu yoroheje y'ibitero yakozwe na sosiyete y'Abanyamerika. MD Helicopter ikurikira ubwoko bwa MD 500 yakozwe hagendeye kuri HS OH6 Cayus OS6 Cayus. MD 530F ishobora gutwara abagenzi bagera kuri 3 cyangwa kwikorera ibiro 680 by'imizigo. MD 530F
ishobora kwitwaza imbunda za MM127 cyangwa mizile ebyiri za FN Helito cyangwa mizile enye za AGM114 Hellfire cyangwa roketi zirindwi za Hydra 70. MD500 SANT-F ni kajugujugu yoroheje yamenyekanye kubera ubuhanga no gukora neza. Akenshi ikoreshwa mu bihe bidasanzwe by'intambara, itanga imbaraga z'umuriro mu rugamba rubera ahantu hagoye. MD500 SANT-F ikoreshwa na Kenya, Uganda, Nigeria muri Afurika. MD500 SANT-F yakoreshejwe mu kurwanya iterabwoba no kurwanya inyeshyamba ndetse no kurinda imipaka ndetse no mu butumwa bw'umutekano. Ku mwanya wa 10 mu ndege z'intambara zikoreshwa muri Afurika turasanga Gazelle. Gazelle ni kajugujugu yoroheje kandi yo kugaba ibitero yakozwe na sosiyete y'Abafaransa mu mwaka w'1960. Gazelle ni kajugujugu itandukanye, ishobora gukora imirimo itandukanye nko gushakisha, gutata, gutwara, guhugura no kurwanya ibifaru. Gazelle ishobora gutwara abagenzi bagera kuri 4 cyangwa udutanda 2 tw'abarwayi cyangwa kwikorera ibiro 590 by'imizigo. Gazelle ishobora kujyaho imbunda ya 20 cyangwa mizile enye za hoti zirasa ibifaru cyangwa mizile enye za Mistral zikoreshwa mu ntambara yo mu kirere cyangwa roketi 38 Gazelle ikoreshwa n'ibihugu byinshi bya Afurika nka Nigeria, Botswana, Burkina Faso, Chad, Djibouti, Misiri, Gabon, Cote d'Ivoire, Kenya, Libya, Maroc, Niger, u Rwanda, Senegal, Sudan, Tunisia na Zimbabwe. Reka mushimire uwe babanye natwe, musaba gukora subscribe, share, like, comment kuri The Manifest TV kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bijye bikugeraho umunsi ku wundi. Jye nari Justin Mind, naho gutaha.